wa baba, wa mama, vijana na watoto wote, amjambo. Amani, furaha, haleluya. Amefufuka, amefufuka, ni mzima. Nani? Tumshangilie kwa vikelele. Ina na maana kwa ufufuko wake Bwana. Kama Kristo asikufufuke, Paulo anatuelezea mukitabu yake, mubarua yake kwa Wakorinto, imani yetu ni ya bure. Kukusanyika kwetu hakuna na mafaa. Ni juu Kristo alikufa na kufufuka, ndio ushindi wa maisha ya imani yetu. Amen. Ave Maria. Na leo ni siku ya ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Tutaimba Pasaka, hata kama tunapita kuvipwilo vingine na voye sabeko paka amefufuka, amefufuka, abajue na kwenye tulianziaka tufike leo afufuke. Bo ni kubamba tu nyoka pakati, banaanza sasa nabo kushangilia. Napaswa kubahurumia, nabo ni batoto ya Mungu. Amen. Ave, ave, amefufuka. Siku ya matao, na wale abajue mambo ya matao tulikuta na kuvipwili. Balianza je nabo benge mu matao. Abajue atasema siku ya matao hii ni mwanzo sasa ya juma kuu. Tunaingia mu kipindi ingine. Boni kulokota tu na basa nono matao anaingia Yerusalemu, tumushangilie. Kwenye tulianziaka napaswa kubahurumia, nabo ni batoto ya Mungu. Otana mushangilia, omwana tamboya kama Yesu Kristo ni Masia. Ave. Siku ya Mungu ya Pasaka tutelekea kwanza kwa kuona masura tuliona wakati ya mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na ile masura sasa inarudia. Kwa ajili ya nini inarudia? Jambo yenu. Mu mateso balijitenga, balikimbia, balienda. Hapa sasa mufuraha, kwani kuna kwa pindi banarudia tena. Nilikuelezaka ile siku mama mpenzi, baba mpenzi. Wakati kwako kwa furaha, utaona bakuya batakuwa mingi. Mateso iko kuingililia, banakukimbia. Lakini Mungu anabakia Mungu. Kwa maneno, kwa mema unayotenda ndani ya maisha yake itazimika kwa watu, lakini kwa Mungu haitazimikaka. Na utambue kitu kimoja ya kama japo ulionungunika, Mungu atakukumbukaka. Kwani ulianza kutenda, ulianza kuitenda na mapendo yako yote. Tukiona sura ya Petro wa kwanza, kama tunarudia kazi tano takatifu, Petro alijitenga, alimukana, alimwacha Bwana ili apate kufa na kuteswa peke yake. Leo yeye anakaribia wa kwanza kuanza kushuhudia. Eko katika nyumba ya Kornelio, anaanza kudesine kidogo. Munajua mambo litoka kule Yudea ikipita katika Galilea. Kuko ule Yesu wa Nazareti. Mtamusikia sasa maneno ya Petro. Hapa inakuwa Yesu ule wa Nazareti. Mtu mwema alianza kupita kwa kutenda mema. Alitenda miujiza ya kila namna. Lakini wakuu wa makoani walimuua. Kisha siku 3 amefufuka. Yeye anajitengamu, kwani ile maisha ya kumukana ilikuwa kumuua Yesu Kristo.
lakini yeye anajitosha, asiseme tulimuua, lakini anasema balimuua. Amen. Ave. Haleluya.